25 گولانê de Festîvala Nûjiyan a Fîlman ji hêla kolektifa kezî ya jinên sînemager bi piştgiriya Sîna Jin a Rojava tevgera çanda hîlala zêrîn sînemagerên li Ewropayê û desteya çandê a kantona Cizîrê hat darxistin. Di festîvalê de gelek xalên balkêş ku bala mirov dikişîne hebûn, ji wan pêşkêşkirina weşanxaneya Şilêr ji berhemên ku bi destê nivîskarên jin hatine nivîsandin û hebûna hin şiwekarên ku bi karên destan re mijûl dibin. Derbarî vê mijarê de rêvebera weşanxaneya Şilêr Fêdan Mihemed ji Rojava TV re behsa kêfxweşiya xwe ji bo darxistina festîvaleke bi vî rengî kir. مهرجان نوجيان للأفلام المرأة السينمائية يعني بخوب نوفك يعني نوفك بر مهم وجرينجا بخواد شو دليل أم ببين جن كونديا كجن أصله جن كونديا أصلكي إبداع دكي صناعة سينما تشيدكي بخوا أف مساحة دليل دنجي جند هنا مساحة دنجي جند هنا رضا بعدكي وكي دنجي بخوا أمجيك مشاركا وكدار نشر مهرجان ده برتوكن طبعا برتوكن جريدة السينمانا وواكد نجي برتوكن هنا بطيبات مثلا برتوك هنا انه سينمايا سيناريو شانويا واكد نجي بخا برتوك بر مهمة بخا اصلا يعني برتوك هو امتدادك جي السينما رايا جريدان كي ما بين السينما وما بين وش وري هاتيه يا ذكرن تشيدكه Li aliyekî din jî şêwekar û rêvebera karê destan di tevgera çanda hunera demokratîk de Cîhan Ebdilxefûr behsa wê yekê kir ku çawa ewbiriya hin werşeyên kar bi jinên Efrîner re alîkar dibin. ورشك ما هي يا كاري دستاز جن جمالي مثلا ايه المالي ونشتين ايه ولو دين كار بتبين مالي والمالي كار دكن يعني ايش خرج شغل نمشي حق دسي خوش در دخيني وامشي وقت بيجي موهبه وانش بو اجبر نكن يعني Hêjayê bîrxistinê ku Festîvala Nûjiyan a Kulbajarê Qamişlo li derketiye wesileyek bû ku jinên gelek bajaran li hev kûm bibin û rastiya jinan li tevahî cîhanê nas bikin.